chi la foste violenze di nos vivono stultum humana e unico casta paternal, a meno di Gesù Cristo, coloro che gli da aquí en medio nos. Tutto punto per unire questa celestiale luce, consolidar la iglesia mediante su destino terrenal, y así hunde en fe y amor, en unión como servidor Francisco nos Papa, Julio Antonio nos obispo, y futuro obispo del mundo, una dama normal del mundo de por vos